Syajid biang gakarteng Messi ban yakni ia ke FIFA Best Men's Player Award jong tau snem arjar arpusau. Lakan tais nem kanti Lionel Messi ulai Syajid hakaban yakni ia kini ka award. Bat kumban syupen kan mau bay yakni ka award ka FIFA kala jit ya unu orang ya lekai ubah lalek kai bha ne perform bha jong snem baladem. Kabamut kum tau snem arjar arpusau ka FIFA kala jit ya kinu ki rang ya lekai kiba la ya lekai bha haune usnem balade usnem arjar arpulai tementang nengin pe ya kita ki rang ya lekai kiban ya kini ka word mentau usnem udani ka Rojal ka Spain bat Real Madrid Erling Haaland ka Norway bat Manchester City Federico ka Uruguay bat Real Madrid Florian ka Germany bat Bayer Leverkusen Jude Bellingham ka Real Madrid bat England Kylian Mbappe ke France bat Real Madrid Lamine Yamal ke Spain bat Barcelona Lionel Messi ke Argentina bat Inter Miami Rodri ke Spain bat Manchester City Toni Kroos ke Germany bat Real Madrid ubala Xiong Thai na kamnya leka football bat Vinicius Junior ke Brazil bat Real Madrid kini di kadu ingut ke orang lekai kibannya kini ia kini ka wocong tau snem arjar pusau bat kumpan supun kan mau baya kani ka awon layor abun sintam da Lionel Messi kata dalai sin kisnem bau Lionel Messi ulai demura ya kani ka awon de usnem arjar kendai usnem arjar arpu arbat arpulai subscribe kerang opini obiang kum kini kicai video kumulai sibun.